Umugoroba mwiza ku bakunzi bacu ba Global Update TV, nkuru tubazaniye Vestine na DOROCS bakoze igitaramo cy'amateka muri Canada. Abahanzi bo kuramya no guhimbaza Imana Vestine na DOROCS batanze ibyishimo bisendereye mu gitaramo bakoreye muri Canada. Kanda subscribe, like, share na comment kugira dukomeze twibanire. Ikaze mu nkuru ku buryo burambuye. Aba bahanzi bakoze igitaramo mu ijoro ryo kuwa gatandatu tariki 18 Ukwakira 2025 mu mujyi wa Vancouver. Iki gitaramo cyiswe Hebo Concert cyitabiriwe n'abakunzi b'abaramyi batuye mu mujyi wa Vancouver n'indi mijyi bituranye, barataramirwa biratinda. Iki gitaramo kandi bahuriyemo na muramya Dieu usanzwe utuye muri Leta Zunze Ubumwe za Amerika, ukunzwe na benshi mu ndirimbo nka Nyibutsa, Ntuhinduka, niyo ndirimbo yakoranye na Meddy n'izindi nyinshi. Aba baramyi Vestine na DOROCS baserutse ku rubyiniro mu myambaro miremire, aho ishimwe Vestine yari yambaye ijipo y'umukara, ishati y'umweru n'igitambaro cyo mu mutwe cy'umukara, ni mu gihe kandi mugenzi we Kamikazi DOROCS yari yambaye ikanzu ndende y'icyatsi n'igitambaro cyo mu mutwe cy'icyatsi. Aba bahanzi berekeje muri Canada ku itariki 12 Ukwakira 2025 baherekejwe n'umunyamakuru Murindahabirene usanzwe ureberera inyungu zabo mu muziki. Byari biteganyijwe ko ubwo aba baramyi bazaba bamaze gutaramira mu mujyi wa Vancouver, bazataramira no mu yindi mijyi ya Canada ariko itaratangazwa. Vestine na DOROCS ni abaramyi bagezweho kandi bakunzwe na benshi by'umwihariko muri Afurika y'Uburasirazuba, ndetse n'indirimbo zabo usanga ziririmbwa cyane nko ku mbuga nkoranyambaga Instagram na TikTok. Bafite indirimbo nyinshi kandi zigezweho zirimo Yebo, kuri ubu imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 20 ku rubuga rwa YouTube mu gihe cy'amezi 7, Ihema imaze kurebwa n'abarenga miliyoni 8 mu gihe cy'amezi 10, na Emmanuel baherutse gushyira hanze mu gihe cy'amezi 3 imaze kurebwa na miliyoni zirenga 6. Kandi subscribe, like, share na comment kugira tubashe kugezaho inkuru zigezweho uko bwije n'uko bukeye.